Kambifurize ineza y'Imana. Mwaramutse neza, ni Disport nk'ibisanzwe rero turi tariki 28 n'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Turi ku munsi rero wa mbere, turi ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nizere ko mwese mwageze mu mirimo, n'abadafite imirimo nizere ko muri mu rugo muri gutekereza uko icyumweru mugiye kugitangira. Gusa Imana ibahereze imirimo abatayifite. Nizere ko rero mwese mumeze neza aho muherereye mu mpande zose z'isi, abari mu Rwanda, abari Rwotamasimbi, mwese mugubwe neza. Ni Jedrick basuhuza cyangwa se Emmanuel, nk'ibisanzwe. Amakuru rero yihuta kabisa mu kipe y'igihugu Amavubi. Ni inkuru mbi ivuye mu kipe y'igihugu Amavubi muri aka kanya, aho abakinnyi batatu bose basohowe mu kipe y'igihugu muri iki gitondo. Aho rero nyuma y'umukino w'ejo waraye ubaye, aho ikipe y'igihugu Amavubi yaraye ikubiswe ibitego 1-0 n'ikipe ya Djibouti. Iyi rero ni basezerewe mu mwiherero w'Amavubi yiteguraga Djibouti ku munsi wo kuwa kane. Abakinnyi rero ninde? Aba bakinnyi ni abakinnyi batatu basohowe mu kipe y'igihugu bahura n'abandi bagera muri 4 binjiye mu kipe y'igihugu. Abakinnyi rero basohowe, uwo bita Nkundimana Fabio wa Marine arasohowe, uwo bita Iradukunda Simeo wa Police FC nawe akaba asohotse. Kabanda Serge w'ikipe ya Gasogi nawe akaba asohotse mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Ariko aba bakinnyi kabisa ntabwo twari twamenya igitumye umutoza abasohora mu kipe y'igihugu Amavubi, dore ko mw'ijoro ryashize aho ikipe y'igihugu Amavubi yaje gutsindwa na Djibouti, ni Djibouti, aho benshi bakunda kuyitiranya ni Djibouti, aho yakubiswe igitego 1 ubundi bagataha bishimye abanye Djibouti. Rero aba bakinnyi barasohotse, ariko hari abahise binjira, babisikanye rero na Sajat, umukinnyi wa Etincelle, uwo bita Kanamugire Roger wa Rayon Sport nawe yinjiyemo. Twizerimana Onesme wa Vision FC nawe akaba yicetse mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Nizeyimana Mubarak wa Marine FC nawe akaba yinjiyemo. Nyuma rero aba nibo binjiyemo mu mwiherero aka kanya muri iki gitondo, aho aba batatu bamaze gusohokamo, uwitwa Nkundimana Fabio wa Marine na Iradukunda Simeo wa Police, Kabanda Serge wa Gasogi. Abo nibo basohotse mu kipe y'igihugu. Gusa rero abantu benshi ntabwo bari babyumvaho kimwe, ntabwo bari babivugwaho kimwe kuri ibi bintu bibaye. Hari abagiye bavuga ati nta kintu kizatungurana nko kubona Djibouti ikura amanota 6 kuri Stade Amahoro. Imyenda cyangwa se yashatse kuvuga ati nta kintu kizatungurana nko kubona Djibouti ikubita u Rwanda inshuro ya kabiri. Ibi rero byaba ari umugayo kuri ikipe y'igihugu. Ati Djibouti nisezerera u Rwanda, federasiyo n'abatoza bazahita begura. Bona rero ni ibyiyumviro by'abafana. Ati nabo afite arabapanga ahengeka, bishakira igisubizo aho bitari. Atari gushakiraho igisubizo aho bitari. Ati abasezerera arabashinzwe n'ibyo ari we, ariko nawe nadakuramo Djibouti nawe azasezererwa. Uyu rero ni umutoza ubwirwa rero. Ni ibintu bikomeye cyane rero, aho
turaza kumenya mu masaha ari imbere igitumye aba bakinnyi batatu basurwa mu mwiherero. Kora subscribe mutarayikora, ubundi dukomeze tubane. Jye ndi Emmanuel, iyi ni D-Sport.